Tengsi kardom kadu kabe kar British 2.0 YouTube channel long kenangara doana fans tamela pen pinila so video long nali tumhana ki 1p labang ke Orunodoi 3.0 update aputak na 1p no kupi update malabang ke nali tumla so video long se thek polong ikpo nali tumla so YouTube channel long jongsi nang kaumri milang pulte nali tumla so YouTube channel subscribe ikon lapen videos tamela misen pulte nali tum share ikon tangde non pathik pen Orunodoi 3.0 labang so update aputak le pathik pen lang polonang lapen Cethan polonang. Tangde non pathek pen Cethan polonang Orunodoi 3.0 Asoni along amen Kedo Atum kumantu ben si la surikre pho tangka mate 1500 kilong ponjima la so puthagle nali tumda screen along thek pon long igji ni long do Orunodoi 3.0 labang so non latest update alo nali tumda thek pon long ikpo lapen non angton pen details alam dak lang polonang lapen Cethan polona Chengsina nitum thek polong igji ladake topona son hirin nitum hana than pichini ponikpo. The government of Assam has launched Orunodoi 3.0 to provide monthly cash assistance to low-income families. Lapen government of Assam hin bestami puthot Orunodoi pen chenglo Orunodoi Asoni labangso 1 2 lapen non abangke Orunodoi Asoni 3.0 ladak paklang poni kelo la se labang swali kilong labang ke low income family satuman si kipi polo mate la ningkan si yang bong lagi si anta income abang phi tuman si labang so scheme panong pilo la non update kilong teng polo tang te from January 2026 onwards nana tumda thelong some beneficiary will receive retail of 1500 per month combining direct cash and LPG subsidy benefit. Mate la non kilong ponji la bangke surikre pho mate 1500 la kilong ponji la bangke la son no. Orunodoi la non Orunodoi Asoni lo amen Kedo Atum jong si alang litum LPG gas la subsidy LPG gas jong si alang litum apply dun lapen alang litum long LPG gas do pro tangte la 1500 atangka bangke alang litum long ponik po lapen jong si ave pulo tangte la bangke long do nikelo puta la dakstame toponik lo nalitum la so di long lang ponote Orunodoi 3.0 provides la bangke la sono kedam tang hot la bangke 1250 rupees mate haro krehini ra phoke batangka si kedam tang ba non la soning kan stami chiklo izona long kilong ponlo apen morning mate from January 2026 labangke additional dag ad ponlo tangka labangke 250 rupees an si ad ponlo mate pharohini ra phokep an si pabat pontolo la kapabot pon ia thela bangke la sono jongsna litum LPG gas subsidy gas jongsna litum apply dun lapen long dun prote nalitum long la LPG gas sido pulo tangte nalitum las pharohini ra phokep labangke nalitum long dun ikpo lapen pharohini ra phokep lapen la pule pharokrehini ra phokep pulo tangte pharokre pholo kadu kavepen mate 1500 lo so tangka bangke nalitum long dun ikpo lapen jong si nanitum la LPG gas cylinder jong si nanitum apply dun de ba avi pulo tangte labangke the beneficiary who do not purchase LPG gas cylinder will continue to get 1250 rupees monthly. Yung si LPG gas nalitum apply dun de la pen endunik pulte nalitum la Orunodoi atangka la bangke pharokre ini ra phoke ban nalitum achiklo long long ponik po jong sinalitum long LPG gas do pulotangte ba apply dun pulte nalitum kado kawepen 1500 atangka la bangke nalitum long denik po lapen la sona nalitum dak thek pon thulong lang period September non bangke August lo September 2025 to December la bangke monthly long ponji la bangke mate achiklo jonwang ke Longji Lapen Komatusi ra phokep long pon wetpo lapen morning aning kan 2026 pen bangke nalitum Orunodoi Asoni pen 1250 an mate pharokre ra phokep nalitum long ponikpo jong se LPG subsidy gas nalitum long do bolte pharohini ra phokep la bangke LPG gas afan se nalitum pi ponikpo la sika do kawi pen dak suri pharokre pho an nalitum long do nikpo
labangso update labangke nilining kire penle labangke customer pon galilo nonna litum nilina piklang pon ikpo approach tame ke hai hemanto bisasrma hin pensil labangso alam thi kapiklang pon lo lapen kaning je pon iglo asinani tuman tuning rilo laso video nalitum kan maser un serigon karbing lo aras tame panaik nang lapen pachinig na lapen nonna litum la ke hai hemanto bisasrma kaning je alam le nalitum arju ponigon lapen lang ponigon জানুৱাৰী মাহৰ পৰা অৰুণোদয়ৰ মানুহে গেছ কিনিলে আৰু 250 টকা পাব তাৰ মানে অৰুণোদয় 1500 টকা হ'ব এতিয়া এই টকা যদি মোৰ বড়োলেণ্ডৰ মায়ে নাপায় বড়োলেণ্ডৰ বাইদেৱে নাপায় বড়োলেণ্ডৰ ভণ্টিয়ে নাপায় আমাৰ মনবিলাক বেয়া হৈ থাকিবনে নাই 100 টকা দি আছো জানুৱাৰী মাহৰ পৰা অৰুণোদয়ৰ মানুহে গেছ কিনিলে আৰু 250 টকা পাব তাৰ মানে অৰুণোদয় 1500 টকা হ'ব এতিয়া এই টকা যদি মোৰ বড়োলেণ্ডৰ মায়ে নাপায় বড়োলেণ্ডৰ বাইদেৱে নাপায় বড়োলেণ্ডৰ ভণ্টিয়ে নাপায় আমাৰ মনবিলাক বেয়া হৈ থাকিব Sebenarnya itu tekpon lo ikpo akai himanto bisa sermahin kan nije pon alam theta. Asila son lo para la 1500 ani tum kilong ponji la bangki morning January pensil long pon ikpo 2026 aningkan si la pen LPG gas donangji mate la subsidy gas nali tum long donangji jong save pulte la bangki nali tum Harokre fo mate 1500 la bangke nalitum long lelo nalitum la kai ke ko an makilong la anse long ponchot po jo LPG gas do pulte nalitum harokre fo mate 1500 datang ka la bangke nalitum long donik po asala so video mate la so update koson manalitum karjulong pening samang samse ma me ma hinoma la nalitum comment box long tan pachini gon apen la son son video ke lang long verje aphan la so YouTube channel long subscribe program ke subscribe ikon apen video na litum ke share banget din ne pin pen sharing on sidomi thak me kadu kawe kar 2.0 YouTube channel long ke lang ra do ana fastami nilin pen cardom